Dengizde әлі де бұз кесетлері езіп йөрі. Май айы өтіп бара. 41-ші ел ғұмымен салқын болар дейлер. Қорқыныш ел деп сөйлешелер, зеклар. Йылан елі дейміш онда. Жыландар, мұнда. Олар арасында ақыллар көп. Наполеон да соғышны Йылан елында башлаған екен. Біздің де соғышқа кіруі біз барды. Қорықма, біз соғыштан ярақ тұрашақпыз. Мұндағы дұшманлар соғыштан да қорқынышырақ. Соғыш башланан ете қалса, бұл зекларны турыдан-туры ұтсызығына ұзаташақлар екен. Әлі мен айтам, баршыға да шуның үшін тиеділер ме екен? Әйтемеш, бұл дұшманлар тегі дұшманларға қарағанда да қорқынышырақ. Совет властына ұшшылы алар, сондық қаршаяққа шығып қашашақлар әрем тымықлар. Баржыға от қапты. Қаралы нешек, секірселер тарақанлар, Кішілер биталар. Халық дұшманлар алар. Көрәлі көр, нешек, секірселер отлы табалан қайнар салқын бозға суға. Қаралы? Қансызлық бұл, мехрибансызлық. Тек тұр сілегей. Урасы келмесе, пилотканы көзіңе басып кей. Қаралы нешек секірселер, Бұра тұрып, үзімізге бүгін кішілеріні. халық дұшманлар алар. Үзімізі. Сен нәрсе? Нештеп өзіміз болайық? Несчастный случай. Понял? Несчастный случай! Понял? Понял. Слагай. Несчастный случай. Поняли? Так точно! Поняли? Так точно! Разошлись! Battı barşı. Bitti. Пожарда сөндü. Kişiler bitalar. Әлі сен сол халық дұшманларын қызғанып тұрасың, а? Yok. Halk düşmanların kızganmı. Олар арасында мені. Танауыңда кепме тұрып, нешек келе білектің сен мұн дейске, а? Олар арасында. Троцкий қалдықлары, поп, молла балайлары, міне, олар арасында кімдер? Мә? Тап! Әш! Олар arasında benim yaktaş bir abisi var idi. Қайсы яқтансың сен? Başkiriydi. Бишмулетте. Соны кетсең, менің яқташларда жүзлегендерінде. Яқташ емеш. Жібіп бұламық қайланырсаң, мен ол контроларны бір туғаным болса да. Ураға! Барышпасам, ұшаққа шатыр жайып кел! Бега! Командир қойды. Лейтенант Белявский, штабтан сержант. Барышы қозғалды мәлі? Қозғалды, лейтенант. Ирак кетмеген әзір әлі. Көзден да жоғалды енді. Тегі ол буксер ұтлары ма? Буксерні қылар. Баршы. Баршысы көрілмей. Оны көрір үшін водолаз боларға керек, лейтенант. Водолаз. Әлі? Несчастный случай. Пожар.
Анда бір жазушы болға тиіш еді. Болса болғандар, бірсі де Толстойда, Пушкинда төгілдір әлі. Татар yazушысы ол. Аны пересудқа шақырып, Қазаннан yazу келді. Қазаннан? Әйе. Bir şılma leytenant, bir şılma. Бірір жайын қайласын табарсың. Әйтекі, при попытка к бегству. Біріншісі соңғысына төгілді. Жаль. Очень жаль. Тоқтала, лейтенант Алласын шол. Халық дұшманлары қызғанасың ма? Жоқ, оларны қызғанмын. Минутларны қызғанам. Біраз ғына ашыға түшкен болсам. Қызғанасың сеналарны, қызғанасың. Өзіңді бір недабеті малайдыр әлі. Не сметь, сержант! Ұнытылма, мен мұнда военный училище бітіріп келдім. Сен меңа бұғазыңа киерме, лейтенант. Вагоныңдағы елдізің шалу сеңі қадалмасан. Білеміз, кімдеріне хәрби училищеге алғандарын. Білесің келсе, мен өзім бывший следователь. Следователь? Сіз? Әйе, менің қолдан сеннен де тігілейрәклер езләп өтті әминаларына. Мұна бұлай. Не үшін конвой? Уақытлыша ғына. Әлі мен сенің командирің болашақмын, лейтенант. Командирің. Дослужусь. Мен коммунист қана түгіл, мен большевик. Көрсетемін миналарға. Партиядан құлуының нәрсі екенін. Көрсетемін миналарға. За превышение служебный полномочияның нешік болғанлығын. Онда, Йорданике күш көтеріліп келе. Шар! Конвой солдаттары түгіл ме? Конвой солдаттары боксерны қаршыларға кетті. Эй! Қайсыңыз баранда? Йорданике мына! Алыңыз! Алып келіңіз! Yoqtaş, benim Yoqtaş. Eşmimde 841. Karimov Fatih Valevich, Yazıcılar Soyuzu kızası Şamir. При попытка к бегству ясарға керек. Атмағыз, ол керек меңа. Кет, лейтенант, кет! Өлім бажасынан бір гіна сектіңді исан қалырға мүмкінлігі жоқ. Бір гіна секті исан қалырға тиіш түгіл бұл. Негласный бұйрық, аңлайсың ба? Негласный бұйрық. Neşlisen, o benim Yoqtaş, Müşmülök'ten. Astavit! Neşlisen Yoqtaş, onu Xudayınızı saklağa. Hayvan! Sen bana ha? Sen beni! Власть кішісін! Қыштайым атаным ба? Sen beni! Uğraşam! Men мұнда Xuday, men! Yaxşı şaqta ber, ben topqını. Hazır men аны өзім при попытка к бегству ясайым. Үш адым артқа. Берген топқыны! Иштайсыз ма үш адым артқа? Юғиса мен сені өзім при попытке к бегству Арестовать, а? Арестовать! Arıştamay, sen bunu. Алетюха! Курсатам мен сіма! Превышение настайганы! Tutuldım Yoqtaş. Заключенный Каримов, сізні Қазанда пересуд күті. Переследствие һәм пересуд.
Генеральный прокуратурадан документлар келді. Мына лагерь начальнигында. А мынысы шақыру қағазы. Көрдің бі? Көрдің бі яқташ? Атлай аласыз ма, Карима? Отламын. Анда, яр бұйында тағын бір кіші қолды. Ердем етігі сама. Солдат, қарағыз, ердем етігіз. Ес товарищ. Қайдағыз, Каримов, кеттік. С Богом, сізге қабат мұндай жаным айтырға жазмасын. Қайдағыз. Ничек мотор? Leyla, bigrak мотор buldu iyi mi? Ey ya, men en iyini şoqirib kelmayman. Bor. Eniyim, biz şişini bize bitirdik. Şiğali. Qo'yali. Eniyim, qoralik eshik motor. Shunlab da, eskitkish motor bo'lgan qizlarim. Bildirgansiz. Eniyim. Leylam menim. Adaçkam, bildirgansiz. Eniyim. Uramga şanaşvarga çıksak yarayma? Yarıy? Üstügizgen şılı kiyinip şığız. Yarayayım. Barırız. Min de koruyma lopa. Adı, min şananı uzim alıp şığam yeme. Yok uzim. Uzim alıp şığı min de opa. Yarar, eyde. Koraylı nişik maturu bulgan. Rahmet. Kızlar koydasın Kadriye. Şana şorga gittiler. Ediler bilemenler? Yok, özlerine. Fatih koydasın. Fatih? Ol 30 dekabrda o gitti bitindi. Yana yılını da birge qorshilab bulmadı. Tuğan kuni turunda aytganda yok. Qo'shan idelanın tuğan kuni? 9-yıl var da. Ey yaşu! Biz tog'in sizga kumush olamazqa deb tuzib kirmisha yurgan bo'lamiz. Медовый месяцларын бысмытдеп. Нинди медовый месяц? Аны бит суд залынан ук военкоматка чакырып, повестка туттырып жибергенler. Бүгін 3-нче гыйнвар. Ул инде Москвададыр. Бер окопта ук булмаса. Исән генә йөрсен инде. Yarar indi Kadriye. Özüңне kul itme indi. Ya batı bularız. Yarar. 4-5 günde gene okopka ok barıp kirmeyeli ol. Suslan girdadır ol. Olarını evvel kural tutarga үйreteler. Duygancha, qadrlab da ulgura olmadim bit Fatihimni. Qizlar yarashib gina jetganlar edi etilarini. Eyda güzeli, şey işi bo'ldi hadi. Hozir qo'ynarlatib kirtam. Hozir. Yılavdan ne fayda? Onысы şulay. Kızganış bit Kadriye. Kofiye. Kızganış bit.
Türmeden çıkarga ulgurmedi. Boşun soğuşka tıktılar. Yazışı bit o. Bron alıp olmaydı mı? Yok, bir mile. Yazıcılarga da, kompozitorlarga da, bizning teatrdan da 50 artist ketdi bit. Boshqa teatrdan da. Kızlar, eylegiz. Kadriye, Fatih'ka bron alıp olmaydı mısın? Bron. Kişengi halk düşmanına bugün indi bron bulsun Kafi apa. Kim birsin? Немедленно frontqa deganlar. Elde yarıy. İş atına ide turaldı Bag'rikayım. 4 yılga iş atına. Hansına da bir rahmet. Rahmet degan ne? Mahina Ruşka. Kafi yapa. Sizge de. Big zur rahmet. Olmasın, nerse işin indi dağı. Bugün işinci gün var. Bu benim için en ağır, en hayırsız gün. Nehmine işinci gün var günde. 4 yıl elek. Fatih'imni kulga aldılar. Bugün de ol yanımda tugul. Yarı yeli siz kirdiniz. Yoksa bek ağır bulur idi. Biz de jengil etmedik şekillerim bunda. Yok. Öyle kurmak zinhar. Biz bitmine Fatih turunda söyleşemiz. Onun turunda söyleşude benim için zor kullanışım. Neşe yıl bit. İsminde tünlegine kışkırıp aytaydı. Gündüz iste, tünle düşte. Jırdağı şey. Kızlar, jır, kumelle yuvada, elle bir jırlap alamız nasıl? Geliştirmezsin. Gelişmesi, geliştiremiz onu. Şulay mı Kadriye? Şulay mı? Jilleri lamba dişe bu, atılda jiriye düştü. Jilleri lamba dişe bu, atılda jiriye düştü. O yüreğe su bilirsin gelmişsin. Boşkasın. Başkasın bulgaç başkasın. Öylesin yüreğinde. Ne kayıplemeni? Suğuş. Kahar soğukkan suğuş. Jırlarının da məğnesini özgertip bitirdiğinde. Özgertti şu. Özgertti. Köngüllü jırda. Şonunu ernidi. Fatih hıyda şakta. Birer oңышлыраак шиғыр язса, гүл бір жырлы жырлайды. Ішінде де гүл шуны жырлы екен. Нендей нәлі ол? Алқадым түшлеріңе. Алқадым түшлеріңе. Гүл қадым түшлеріңе. Бала-бала болып бірге келмесіңе тілдеріңе. Бала-бала болып бірге келмесіңе тілдеріңе. Рахмет қызлар, рахмет. Көңілімні көтердіңіз. Всегда пожалуйста. Рахмет қызлар. Kadriye. Дегенде біраз жазалған ма? Yazған. Ол бит таш жауғанда да yazалар. Olup kaytalgan mısın? Алып қайтқан. Bir қойын дәфтәрін. Ләкин ол тұзлы суда шыланып, әлден ішлеп біткен. Хәріфлерін тону бик ауыр. Ол тұзлы суға неше тілеткен соң ол дәфтер? Шулай. Ақ деңгізні паром білен кешкенде бажар шығар
Yüzlegen kişi halek bula. Fatih kayım. Şundan. Ay, kızlar, ortağın tüpşinmeniz. Bir silörmün hele. Vakti jitkeş. Yaray. Hadi, yaray. Mine ol defter kızlar. Mine. Kora güzel. Aba. Karandaş bilen yazganların tanırlık hali. Kim bulur iken bu? Ay Allah. Kim var anda? Zin spor! Alda küreş zor! Sin atla aşını! İlk atım şayka başını! Kızlar. Fatih kayıttı. Sen misiniz kızlar? Ür-Yana 1942 yıl bilenisizizmi? İsen mi Fatih ağabey? Mine bitti o. Kütmegen. Yok. Kütken şatlık. Fatih. Nişik oldusun öyle bu? Aba. Korkamada bitkensin diye. Kızlar bile. Kızlarım bilen rahatlanıp toğdaşı oynadı. Alar şunday şoyanlar, şunday jitizler, şunday temliler. Ne en ileri kibik. Fatih. Sinirse indi. Kışı yanında eline verseler söylemesin. Niye kızlarına olup kırmadın? Alar bizni uramda kütüp kaldılar. Min bit Kadriye, 15-20 minut kaldı. Tizden eşolon kuzgalaşak. 20 minutka. Sonra kalsan ne bulasın bilesin. Ye, yon ayollarını nişip karşıladınız. Biz balalar bilen şırşı tiresinde. Amin galepten işe. Tiyatrda indi. Ha bu yıl ellen işi gerek buldu. Yigitler suguşka gitip bitti. Men özüm bile iyde. Bir sizge de kirmekçiydim de. Şükürleşsinler elim eytem. Kımaşolap yürümedim. Kiresiniz kalgan kızlar. Birge kömüldirek bolgan bular idi. Eyde güzel oturup şey işi gel, eyde güzel. Yok Fatih ağabey. Biz gideriz. Bizden işlerde kup. Korona. Kadriye'ni hotlar küttürüp bozaklısı bulma. Bulbulayda. Vəğdə kızlar, vəğdə. Bu yılısı bit hotlar kiletirgan taraflarga giten. Korona. Frontuma barıp tukmap koydunuz hali üzerine. Armiya aldığında. Sileştik kızlar. Arkamıyla düşler. Bir kodim düşlerine, burada bulur neresin düşlerine. Fatih. Şimdi kilişe özüne. Şınlap, Kadriye, Şimdi kil. Bu bilme. Minde motorluk kına көре біле тұрған тылсымлы көздеріне. kilişse de sanıydı şimdi elinde Fatih. Tişin. Sallayın.
karşı. Tuzlu dengiz de beni sinden ayıra almadı. Alar beni sındırada, ütüye de almadılar. Sena kaytarıp verirge mecbur buldular. Men düzde, düzeşek mi? Mine görürsün. Men eli soğuştan daylanıp koytaşapmın. Men korkan Fatih. Neden korkasın Kadriye? Bilmeyeyim. Nerseden korkanımı da bilmiş. Soğuş bit. Soğuş bit o. Var bizga birday kelgen efet. Her kişiге de. Korkma Kadriye. Eyttim bitindi. Men koytaşakmın, hiç şiksiz. Jingep koytaşakmın Kadriye. Elbette. Elbette Fatih'im. Elbette. Gilelim. Oturalım. Gel. Fatih'im. Bilesin mi men nerseden korkan? Senin nişik deb eyteyim endi? Senin ilge nefretin bor kıdı. Yorsıgan yürek, ol bit, elle koyan ko'rinib turar. Bo'lim, qulog'i ışılı Fatih. Korkma Kadriye. Men bitinde anımını ulamışa epigrammalar yazgan Fatih Kerim tugil. Saklanganını saklarmın diye. Saklanırmın Kadriye. Nersi olanda? Bu senin defterin Fatih. Dengizde, su quyungan. Qara endi. Şok kanat anıp bula. Qarali Kadriye. Sinalarını lupa aşağı bolsa da qarab, yaxshiroq daftarga ko'chirib yoz, yemi? Yaray. Men qaytmaycha bir kishiga da ko'rsatma. Yo'q. Әтием! Gidelimde kızım. Әтием! Üşü bitkeniz, bitleriniz üşü bitken yine kırmayı erisiz he. Üstügiz şatlık yıldızları. Nur sibigizsiz bu şirge. Tamşı yaşınız için min eserimi. Ömrümne 10 kat verirge.
Fatih bey. Нәрсе, Фазылжан? Yazasın da yazasın. Sözün koyan topu bitirirsin. Min hot yazganda söz topu almayın degeydim. Bir hot yazgan şey bir tonlu kumur şobu жеңіліректір. Хат yazganda мен өзім де шылай, Фазылжан. Bir söz artıq şılı, iki söz artıq salqın, üç söz artıq жеңіл, dört söz artıq ağır болып tuyular. Front xatları, үйдегілер бик сизгер оқилар. Көп ауырлығын алар житкесіне санасы келмей. Аларғанда бұлай да... Min olay deyip durmasıydım hele. Yazar idim. Әнеге, yazar kışın yok mu dey? Olmadı Fatih bey. Dürüstlüğe bilmeyeyim. Etiyen ilerden basta kaldı. Onda uzun bilesin elige hot var mı? Tezden өзіміз барып жетешек сенің дамбасыңа. Dambaz, zoru. Onda Tatarlar көп. Minikiler de şunda Germaniyaga қуып alıp gitmegen bulsalar. Қумағандарды біздің шахтыларыналар өзі біздің қоллар білән ішлетелер. Өзі бізге қаршы. Дамбасқа десеңде, Дамбасқа. Барып жетіп болыр мекен? Фринсның жигінесі келмей бей. Әне har bir ұр үшін тешін ұржайтып ташланы. Әй, Фазылжан, таш көмірге, металға, нефтке бой жерлеріні кемерге тырыша. Артық кемер алмаз. Біз де шегінмейміз бейт, жігітлер. Bir adımda. Fatih bey, işittің mi? Біздің ортада тіге не шагунлазықтар тұра. Işittіңіз mi? Әйе. Білем. Şorak olmuşa şigine başlasa, bizge de otururlar mı iken? Bunlar tartışmaz mı iken, İptaş komandir? Командир, неужели будут стрелять, а? Yok, atarlar mı iken? Atmazlar. Atarlar mı Şaulamağız. Şaulamağız. Onlarda bir prikaz ütile. 227. prikaz. Stalin'den məxsus prikazı. Anlattılar mı? Anlattılar. Biz iki ölüm arasındayken. Alda da ölüm. Ortada ölüm. Ölüm turunda oylama. İlin turunda oyla. İlin turunda oylasa, ömrün uzun bular. Fatih bey, elle çırlap jiberim, ben karbon kadı. Benim de. Mine şulay karbunda oynar. Akoptan kurtarırsam. Oturlar bir kere karbunga. Karmonunu atmaslar. Sana hiç çıksız. Faşist bile alay şayarırga yalamı.
ошой. Hey, ол гармонның көрген хәлләрен сөйлеп китсәм, синең дә язырга сүзең калмас, Фатих абый. Карале, Фатих абый. Язаны менә шушы гармонның турында бер шигырь, ә? Мин сөйлим, ә син яз. Нәрсә, хәзер үкме? Хәзер үк, Фатих абый. Хәзер үк. Соң булып кую бар бит. Алай диме, Фазылжан. Иң әүвәл әле безнең бу гармон белән Донбасска, аннары Берлинга җырлап керәсебез бар. Берлинга ерак әле, Фатих абый. Төрле хәлләр булуы бар. Я үзем белән, я гармоным белән. Менә синең взводка килеп эләккәнче, боз астына төшеп киттек, икәүләшеп. Каты белән яздым. Гармонымны кулдан чыкындырмадым. Теләйләми башлаган иде инде. Мине тартып чыгарганда. Яңа танышанды хәл. Аяклар ташка әйләнә. Әллә батып караганың бармы? Булды. Баттым. Ялгада гына түгел, диңгездә. Ак диңгездә. Бозга ябышып чыктым ярга. Ак диңгездә. Товарищ младший лейтенант, а как вы там оказались? Баршыга түйелеп. Баршыга ут капты да. Баттык. Фатих абый, күрше спичестә дә шундый берәү бар. Ул да 41 елны сугыш башланган чук, яңан баршыдан суга сикергән. Ул да ак диңгездә. Китәле. Әйе, Дөресме бу? дөрес. Кем икән ул, ә? Исемен белмим, яше синең чамасыдыр. Без ул баршыдан 2 генә кеше исән калган идек. Менә бу бәхет. Ничек, Фатих абый? Фазылжан, түзешле госпитальгә кадәр генә түзәрбез. Үзеңнеке ничек? Шәп, Фатих абый. Ничек инде алай? Шулай, сабынга эконом булачак хәзер. Нинди сабынга? Кырына торган сабынга инде. Ягъни менә бу ягын тиресе ите белән бергә кырып алган фашист яршыгы. Алай икән. Кызлар да яратмас инде хәзер үземне. Нигә алай дисең? Сакал үсмәгәч дим. Яратырлар. Ничек кенә яратырлар әле. Иреннәреңне шәмсими дип, битеңнең нәкъ менә шул җиреңне үп торырга сөйгәне. Кабыргаларың ничек? Ярыйсы Фатих абый. Үзләре сынганнар, душманны эшкә үткәрмәгәннәр. Гармунга рәхмәт инде, гармунга. Иң алдан аңа тигән. Гармуның әрә булган икән. Тавышы матур иде. Төзәлерлек ул Фатих абый.
2 kun итик тапсам, мен оңа яңадан жоныры. Біздің бітәлі жылап, Берлинға кіресіміз бар. Тезірек міне бояқ қағыра басарға керек. Сізіне болмай, Сіздің қаллар нешік? Иптеш кіші лейтенант. Түзешті. Міне үші сүйегігіне бір тұттосы сүйанып тұра. Қазір, қорық әлі, қорық. Әліге барда тәртіпті. Байын қараша айтты, сіздің бет үші сүйегізге мінемінің қадер темір йоншық қадалған болған. Қазір еншілген орынға сүйек қадалып қалған. Алсын госпитальда олашақлар. Ана алғашқында ерлік боламынды. Бұла иптеш Кәримов, бұла. Қойшан сіздің білен бір валіс әйленірмісін де. Қошан мы? Берлинға жеткеш, иптеш кіші лейтенант. Алайса, көп қалмаған екен. Шылай бұла көрсін енді, шылай ғына бұла көрсін енді. Солдат, сіздің орын қайда? Әне тігінде, иді. Барыңыз, отырып бұсаға тұрғыз барыңыз, байын біраш келе барыңыз. Мен юри алам, взвод командирі юри алмай. Шушы тиредері қолы болмас ма? Барыңыз дейдім. Барыңыз орныңызға қазір байын. Сіз үйді шая алмаңыз. Сестра де! Қоялып келдіңіз мені, Қоялып келдіңіз мені! Қазір, госпитальге үйраңыз. Госпитальға ұзатыңыз мені! Тоқтаңыз, госпитальге үйраңыз жетті, тынышланыңыз. Мен түзем. Аңлайсыз ба, түзем сестра. Аңлайм. Госпитальға ұзатыңыз деп. Аңлайм, мұндай автобустарда бір қайда бара алмайсыз. Мында бет, Тынышланыңыз. лизатта шорт та жоқ. Жоқ, шол яралылар көп бит. Мына бет, аңа табылған. Ол біріншілерден анан сыманың ярасы да шундай. Менің де ярам жетті. Мына мұнда, Мында. қалақ сүйегі үстінде. Ай, шул. Акырын. Ай, қошылды. Нәрсе, қошан болды, иптеш сержант. Қашан болсын, бүгін, көптен төгілгені, яндағына екі стайра шорттады. Мақшар, тузан, түтін, бүтін отрядны қоплады, сонда қая болсын. Ярағыз бит, полевой. Нәрсе, сіз фрисқа орқа қойып басқан едіңіз мәлі? На. Сестра. Мен андыларын өзім. Нешша көрнәсі. Аңладың ба? Аңлашылды. Аңласаң бар. Байын бір әші шақар. Спецподразделение деген. Командир деген. Солдаттарыңызға приказ бересіз. Берді мен командир, сержант Усманов. Акырын. Алтиқа бай, бұл беттіге кірсі. Баршыда болтым деп сөйлеген, шул өзі. Шул сөйлеген Товарищ младший лейтенант, қандай состава? Соны Фатиха. Айзор кіші білер. Біз қоямышып икіміз ярға қатын ағып шықтық. Ол мені өлімден алып қалды. Әмин аңа рахметті етерге үлгірмедім. Соны Фатиха бай, сол ма? Жоқ. Ләкин шол. Нешегенді ол алай? Сержант, өлімнен керегіннен артық қорқасыз екен. Артық мұтты өлме. Алсын кім біле. Бір өліп қараған кіші біле ол. Нәрсе, өліп қарадың ба әлі? Әйе, екі мәртебе қатты. İkisi de sen ağabeyli. Serjant Usmanov. Abdingizini hatırlıyorsun mu? Utlu barşadan isen kalgaş pripapıtki bekstu deyip şu adım bitirmedi. Konvoyir Usmanov. Birincisi Kazan'da antisovetski şiirlerini kostıramalı men senin deyip utlu şarpını yüzüme ırgıta izerge tırıştın. Следователь Усманов. Каримов. Сестра! Сестра deyip! Bırakma. Ötken işke salavat. Sana uşum da yok. Aşığım da köpten basıldı. Tek sana birgine sırav bilesim ki. Айтып қара sıra olma. Tek cevap bağda etmeyeyim. Деге вақытта, менен сұрау алғанда,
Ayıbım yoklығын білейдің бе? Білейдім. Нәрсе, білмем деген жауап күттің бе әлі? Алайса, не керек болды, ә? Не керек болды менен халық дұшманы ясау? Ансыз сот іші, Каримов. Мен сұрауғына алдым. Өзімше, өз методым білен. Арттырып жіберулер болғанды. Бұлары да за превышение служебных полномочий деп конвейер етіп жіберділер. Сен мені 58-ші статьяға туры кетіріші ялған сөйледі. Мені қайнап, мысқыл ете, имза қойдырмақшы болды. Ансы азарт, Каримов, азарт. Құрбаныңның рухын сындырғанда өзіңді полководец етіп, Петр Первый, Кутузов етіп сезесің. Сен ол шағында большевик пі, меньшевик ма дей шарт. Кісінің табиғаты сондай. Құрбаныңның өзіне өзі бәле яқтырау ләззәтлі азарт ол, Каримов. Арттырып жіберулер болғандар. Мен асы үшін сенден ғафу да өтіне қалам. Ләкин өтінмем, Каримов. Шынкесін шошы, соқыр бір тиінлік сұрмауың білән мені салып таптамақшы, мысқыл етмәкші боласың. Yok. Мен сені ғафу еттім енді. Мен сенің кібіклер білен бір лазаретта ятарға да ғарленем. Ансы тағын нек? Біздің мұнда барыбызның да осколочный ранение. Снаряд қипалшығынан. Әсінде пулевой. Немец атакысы болмады. Каримов қысымыш. Сестра! Позовите раненых. Хорошо. Надя, Наденька, позовите сюда всех. Товарищи бойцы, пройдемте со мной. Берите с собой стулья, идемте. Проходите, товарищи бойцы. Садитесь. Tezrak, suğuş kırındarı kebek. Yılışa bittiniz mi? İsen misiniz? Kadirli Kızıl Armiyaslar. Здравствуйте! Kuduruşunuz. Mene siz davalanganda 15-20 gün içinde bizden askerler sizden hospitalden gün batışqa taba
50-60 kilometrga yıragaydılar. Şulaydı, biz Jiguge tağın 50-60 kilometrga yakın aydı. Düşmanlı şigindirude siz konuğunuzu da kızganmadınız. Rahmet sizge. Tolda enilerimiz, apa singillerden alıp, pionirlarga hem akkebratlarga hattı frontka yardım edeler iptaşlar. Mene şu günlerdegine bizning diviziyaga hik matur bulak geldi. Anı Tataristan'dan Gülşeşek isimli pionir gücü vergen. Hem o özünün bulagın yaralangan, en aldınғы frontovikka topşırığını ötüngen. Biz komandovani bilen mınday kararga keldik. Faşistlar bilen berilişte, her berilişten özünün vızvodun en az yo'g'altirular bilen alıp çıkabilgen kıyıv komandir, usta sapör, hem razvedchik, kişi leytenant Karimov Fatih Valiyevич'ga topşırgan bo'ldi. Iptaş Karimov, siz benim yanına kele olasizmi? Есть. Bulay bulgaç kulga avtomat alırga da köp kalmagan. Так точно, ипташ подполковник. İptaşlar, soңғы so'g'ishda İptaş Karimov faşistlarni eng muhim biyiklikdan quvib tushirdi, hem düşmanning 3 kontratakasini kiri qag'ib, kiri düşmanga bermadi. Şunun arkasında biz olga ketdik. Kişi leytenant Karimovga hem onun vзводына so'g'ishgan rahmat. Оқыңыз, İptaş Karimov оқыңыз. Хат бет татар тілінде. Оқыңыз. Az bölümünde Tatarlar, Başkırtlar, Kırgızlar, Kazaklar, men özümde Tatar işe biler. Men Şuvalçı'nın Batır rayonundan Porfiriy Semyonovich Воробьев bulam. Оқыңыз. Hürmetli Kızıl Armiya sabay. Bu yollıkны мен sizge şatlık getirsin dep şektim. Yaralarınız tez düzelsin. Kugerçin resiminde, şeşek resiminde özüm yasadım. Pionerka Gül Şeşek. Bu rayonundan. Emre oğlumun ismini yazargan utkan Pionerka Gül Şeşek. Haklıymış sizni, İptaş kişi leytenant. Служу Советскому Союзу. Разойдись! Товарищи бойцы, берем стулья и İptaş палатку, подполковник, пожалуйста. Давайте. bizni ikinci palatada küteler, oşlarına gerek. Hazır barabız, barabız. İptaş podполковник, bizning vзвод komandiri, ko'rindikli tatar nogiri Fatih Karimov. Bu mening boyvoy garmon turida she'r yozdi. Извините, сейчас. Nasıl kirek tugulinde fazlaca. İşik gerekmesin, gerek. İptaş Karimov gerek. Sizin şair buluğunuzda bizge bilgili. Men özüm anın bir köp şiirlerin Vatan için gazetesinde okudum. Şul she'rni yodlarga ulgurdim endi. Shunday shoirmi? Shuni siylab ko'rsatasiz kelar. Ruxsat. İptaş İnsanov bizni vaqtdag'iz. Пусть расскажет. Давайте, Галя, обратно присаживайтесь. Rahim etіңіз, кәнәпиге. Садитесь, садитесь. Нет, садитесь, садитесь. Nerede cevap da veresin mi? Ол she'rni shirsiz ham, garmonsiz siylab bo'lmaydi, İptaş podполковник. Fatih Karim, qing'irog'i yashil garmon. Бақша ішінде госпиталь. Бақша ішінде госпиталь. Fatih olmay, üzerine sünene. Fazlaca fazlaca.
Kıngıralı yeşil garmon. Bakşa içinde gospital. İşikleri yazılı. Gospital'de kimlerine bilmeyken fazıl. Soğuşka kadar işlegen Donbass şahtlarında, işlegen, isime düşmegen nokta odaktalarında. Yigitning de yigiti ol soğuşta soğuşkan. Şulay bir şak 3 tanıkka tüyelip kilgen düşman. Granatlar tutkan fazıl, şak kattırgan halıklar. Şülmek gibi şelpereme kitirgen 3 tanıklar. Ders balkonuyum. Mında Fatiha Bey birazını arttırgan indi. Tanıklar tükülüydü olar. Motosikl'dagılar. Granatı bilen de tükül. Avtomat bilen minolarını. Benim yolumda Tursunboy da var idi. Şulay bir Tursunboy. Bakşa içinde gospital. Kernizleri şilterli. Fazıl bir kızga hot yaza. Hotı barıp jiter mi? Mısında Fatiha Bey bilep çıkarga. Fatırın sıngı yılların jırlar bilen tutura. Bizde birsin yosu biti. Jırlarıyla nitıra. Olı kadim düşlerine, gül kadim düşlerine, balı 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 güle konu, gelersin düşlerine. Balı 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 güle konu, gelersin düşlerine. Yazı bitire ol kadın. Başın tuluna salıp. Yazgan jırların okuyda bik diren soluş alıp. İttaşlar, birigiz! Zinhar ana şu garmuna getirip birigiz. Değil. Allah kılına garmını, koşar terezelerini, jilpip jiberek işkeci, al şirter perdelerini. Karı fazıl zenger kukke, kukte altın yıldızlar. Ve bakışada şeşek tutun. Yol iki biri kızlar. Ot gilebilirse. Şehir kızıdır özü. Şirimşen boyunda usken şımırtlar gibi kuzi. Bakşa işinden gile ol, büdüreşeşlerin taraf. Uzi oynay, uzi jarlay, fazıl bu kızga taraf. Ahidelerin yollarında şeşek diken görmeyken vereylerin göze salay vereylerin göze salay Kim bilsin, olma, tügülme, ki kız karıyı eğlenin. Bu şiber kızının kolunda yazgı şeşek beylemi. Şayarıp güle yigitler, şu uze Zenger krip dişin külmegen, işip girişli tekken. Büdüreşeşin ortka sirpip, kız da yılmayıp güle. Külüp güne kalsa bebüker, burulup yakın gire. Tekelip koru Fazıl'a. Gözleri de gözleri. Unutmaz Fazıl bu kızdan. Nazlap etken sözlerin. Yeşil garmonun üstüne sandugaçlar konsundu. Batır yigit gerşisin. Minnet bulek bulsundu. Yılmayıp suzak Fazıl'a, yozga şeşek beylemin. Gide biraz bargaç, tağın koru eğlenip. Perdelerini jilpi, terezeden şil vere. Kustikep kitken bu kızga, Fazıl sızıp jivere. Saratski yeşil garmon, gümüş kıngıravları. Şul gümüş kıngıravlarının kişki yongıravları ellen işlete küngülünü. Üksüp yılışsı kile. Yılav yigitişimini ekber jarılışsı kile. Yollarım yeşil vagonga, orin terezesine, vereylerim göze salay, eller oldu gelince. Vereylerim göze salay, eller oldu gelince. Vatanım için, ömrüm, kışım, düzeldi yara. Dallı soğuşka yanadan bara.
Ауыр болса да итәмен якын иткенге күрә. Мин үлсәм башка берәүне, миңа тиң итеп, яратып салырсың йөрәгеңә. Сайлаганың минем кебек иркәли, сөя белсен. Кирәк чакта ватан өчен аямыйча яшьлек көчен. Көрәшә, үлә белсен. Батырны үлем алмый, бер күрешербез әле. Күгәрчен кебек гөрләшеп, күзләрне күзгә төбәшеп, бер үбешербез әле. Рәхмәт, иптәш Кәримов. Рәхмәт. Күңел чынлап та әллә нишләп китте. Бигрәк тә мин үлсәм, башка берәүне ярат дигән сүзләр әллә нишләде. Хатыннарыбызга, сөйгәннәребезгә андый мәшәкать тудырмас өчен безгә үлмәскә кирәк. Шулай бит, Кызыл Армия иптәшләр. Тарташа! Иптәш Кәримов, син автомат белән дә, кырыш каләм белән дә әйбәт сугышасың. Уңышлар сиңа. Уңышлар. Молодцы, егетләр! Барыгызга да стройга басырга язсын. Берлинда очрашуга кадәр. Фатихам, минем күз нурым. Синең адресың үзгәрми торуына исем китебрәк тора. Сез һаман запытка керә торсагыз да, адресыгыз шул килеш торамы? Яки син кузгалмыйсыңмы? Ничектер бик кызык, беләсе килә. Сиңа ничек тә каты күңелле булып, үзеңне кулда тотарга кирәк. Кичә генә бит, нинди зур шатлыклы хәбәр булды. Харьков безнеке. Нинди елгалар анда түгелгән каннарны юар инде. Ничек кенә булса да, бу вәхши немецларны җиребездән әрчисе иде. Балалар сине бик сагыналар. Адочка әйтә. Әтием бик озак фронтта йөри инде. Менә бу урамда йөргән дядялар барсыннар да, фашистларны куарга булышсыннар ди. Хатын тәмам. Күзләреннән үбеп, синең кадриya. Товарищ младший лейтенант, приказ штаба выполнен. Шәптер, унтер-офицерләктердек, Түз, Фазылжан, хәзер кайтып җитәбез. Түзәм, Фатих абый. Безнең бит әле җырлап Берлинга керәсебез бар. Китә козлар, китә козлар, китә козлар, Донбасс.
Кереметтілер егітні көй. Біз қойса ол yanında әлі? Мындан 6 километр шамасы Верхняя Змейка. Шул ауылның зияратын алып барып жерлеріміз фазылды. Исемі де істе қалырлық. Фатиха, сен Фазылның туған елің. Фамилиясын білмейсің ғой? Фазылжан Исламов. 1920 жылғы. Малайғына иделі, малайғына! Шөмелен ішлетеміз. Әлі, посыл кеттіріп үйіне жібереміз ме? Шулай дәрбіз. Блиндажда гармоны қалды. Анысын ішлетеміз. Анысы білен әлі біздің Берлинға жырлап кіресіміз бар. Фазылжан шулай қиялламайды. Хуш. Хуш, Фазылжан. Қызғаныш салютта беріп болмай. Убью! Убью! Конечно, Алексей! Бізге түн алып қайтынша ярамай! Шамасутта ярамай, Бугаев. Бізден штаб түлкіте. Смотри! Смотри, гад! Из-за тебя молодого парня хороним! Смотри, сволочь! Отырмаңыз мені! Отырмаңыз! Мен білем, мен көпіні білем! Мен айтам, барсында айтам! Отырмаңыз мені! Османов! Каримов! Tanışın mı koy? Şıkkına tanışın. Çık nemesi sarıyağına bana bilekten. Nişik konuşup çıktı. Karimov, benim 2 balam var. 2 balam var, seninki kımık. Garibaneyim, urur üstünde. 2 balam var. Sen benim sorunu işitesin mi? Oturmağız beni, Karimov. Nişik konuşup çıktın nemesi sarıyağına. İştem, borsunda iştem. Borsunda iştem. Откуда? Borsunda iştem. Откуда газетная форма? Откуда? Oturmağız beni. Borsunda iştem. Oturmağız. Benim 2 balam var. Karimov, seninki kımık. Garibaneyim, urur üstünde. Memizler, televizyonu alıp gittiler. Işe indi beni arasına. Işıyorum. Karimov, eytalar, oturmasınlar. Sen bit şahir merhametli bulurga tez. Şahir kişi oturuşa bula almayı. Şahir uç alışı bulala Osmanov. Halk işi, il işi. Şuna göre şahirlerini rencetirge, öterirge yaramay. Ben bit seni oturmadım, sen bit isterim. Seni öterirge ölgürmegine kaldı. Seni otur getirdi. Şıkkılarını, kulluğuna kıskarak bulup çıktı. Kabirge getirirler bizi. Fotoğrafı kim var da bu fotoğrafı? Hastayız! Fatih. Yana tel alıp kaytı için tününü giderge gerek. Anlarsın bir bargan orunga 2 tapkır var mıyla? Osmanov. Eytel. Mine bu kıyafette emin kursa. Ne deyip eytiriydiken he? Bilmem, Fatih, bilmem. Bilesi. Min de bile. Vatan aldığında, anan aldığında, senin tamşı da uyatın kalmağa. Kızganış bir miskinsin, Osman. Kızgan. Fatih Valiş, kızgan. Jiber beni. Ortadan atkan bulursun. Tise de bakırım, timese. Kutulurman. Şans versin ha. Şans. Sana şans. Senin bit gidip kutular yerinde yok. Topam ben. Fatih Valiş, topam. Var. Yok senin andı yeri. O'zi bizning soldatlarni otib, faşist yag'ına qochgan sotliqqa bir qoidada o'rin yo'q. Bugayev, shtabga olib qo'yib topshiramiz o'zini. Güzel. Del itib tugil. Harbiy jinoyatchi bo'lar. Tilasan ishlatsinlar. Bilenmi? Sen de bilesin. Onda nişip so'rov olganlari. Karim. Babam gel. Karimov! Karimov! Karim gebersin!
Күзгі жилде, түнгі яңғыр, Сибәли де, Сибәли. Yanımдағы иптәшкіне, меңа бірні сөйләмін. Яш иптәшіне күмәбіз, әркім бәріне сөйләмі. Күзгі түнде яңғырғына Сибәли де, Сибәли. Kişegine Fatih'imden xat aldım. Neler yazar, neler var frontta. Mine ol xat. Koysığızı koy. Mahинур okusun. Ular tiske. Ne mahинур? Чувствую, столкнусь с расстановкой дегендей. Kim etken elanı? Kim eytsen eytken de minem durda eytken bu kızlar. Süyüklü Kadriyem, Böğrüm, koynar front selemesine. Hıyal bilen yıraktan gözlerimle ubem. Yazıp da koyasına. Sözleri elle koylarga ötüp kiredi. Ukıydı, ukı. Leylem, Adam, min olarını şul kadar sağınam, sen olarını minem işinde yarat. Minem işinde up indi. Ukadın mısın kızlarga? Uptın mısın Fatih kuşkanşa? Ukıdım indi, ukıdım. Oğlata uktum. Eydi, devam et indi, ukı. Özüm isen söyle, hamamda katı soğuşlar işinde yürüyüm. Benim soğuşta boşumdan neler geçirdiğimden eshat oydarına bütün işkalligi bilen onlar. Çünkü ol benim hünerinin nerseden turuğunu bile. Bugün özüne kişkinerek bir pasılka jiberdim. Poçtadan sıraşıptır. Vakitinde ol alsam bir kuanır idim. Haber itersen. Şu günlerde Kızıl Tatarstan'a uyasında degen şiir jiberdim. Kitaplar şığın nihalde. Hazırga ortak yazar sözüm yok. Yemsiz, көңелсіз bu faşistler jiri. Xat yaz, kütüm. Күзләреңнән үбеп, Фатихым. 13 февраль 1945 ел. Kızlar, bulay bulgaç, biznekiler düşman yerinde bulup çığa bit. Şöyle radyo tırlamısın mısın sen Mahинур. Көптен bizimkiler onda bitindi. Tizden жеңүү Allah buyursa. Ağzına bol da may kafiye. Kadriye, eyteli. Fatih abi, hatların gel, gözlerinden ubem deyip bitire. Normalny ubişuden de tot
Девушка, Фатих, bu bit şınlattı. Bit yeş күзләремнән үбә. Яле, күңел ишегеңне бикләп, пишәтләп куйык әле. Миндән башкага ачылмасын дип әйтергә яратам. Һәм менә шул хатларга күчте. Ой-ой-ой, көнче икән Фатих. Шагыйрь ул Махинур. Шагыйрь. Мин дә аңа февральның нәкъ 13-ндә хат язган идем. Ул да алгандыр инде. Мин дә күзләреңнән үбеп дип куйдым. Кызлар сыңарды. Әнием! 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 Әнием, карал әнием! Ой-ой-ой. Кечкенәрәк кенә дигән посылка шушындай булгач, аның зуррагы ничегрәк була инде? Зуррагын әле алган юк кызлар. Хош әйдәм, тиз Хош алып килегез. Кара ничек бәйләгәннәрне көтгәннәр. Кискәләп аласызмы? Юк, кисмибез, менә шулай суырып тора алабыз. Ашабызмы? Аш инде, аш инде. Аннан да алырга тотынырбыз. Ая. Әни, карал әнием. Әтинең шигырьдән әни. Yılamagыз! Yılamagız! Фатих кайтты. Кайтты. Менә ул. Менә ул минем Фатихым. Аның күзләре сугыш үпте. Сөйләр сүзләр бик күп алар. Иренмичә сөйләсәң. Озын сүзнең кыскасы шул, күп яшәргә теләсәң, үлем турында уйлама. Илем турында уйла. Илем турында уйласаң, гомерең озын була.